na nkethi cha mweri yo na tariki emwe ya mweri yo na mwakene yo 2026 kwa mpeta muthoni wa kiramana ankiyo kunengena ndeto cia Meru TV muthenya tuthiatira ki mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kerwete na mbere na kugwata ndeto na ingi inyingi tukiambiriria nirichitikite kuringa biongo bia ndeto kwa Meru TV akariba kumanterecha kaongo ibachumirite na kumeneria nene angavana wa county ya Meru Mutumanto Ethinkia bakiwa kumaye kuyukia wathani mwaka yomo kuthira na no kethrite aketeaniria akariba rutereru bakimuromba nende mwakene yo 2027 na keyo kinyanteria kiromba kura no tubo batethira bakimuringira kura bakachala mutongeri onge urabo kona nuwa kethra gitwika utethio kibo riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma Nandi akariba kaongo ni baumirite kuthumbia kumeneria na guturanga makutho utongeria bwa Governor Reverend Mutumanto Ethinkia na ni nyuma ya ntuku ya kiumia kuga barabara kuma gitone kaongo gwita mitungu ni maromba ithirite kienda nuntu barabara ije na malinya ja manene kinyangari chithirite ikigwaku gitumi akariba guntu guku Nandi baumirite na muthuro jo munene na kumeneria Governor uju batwikira twina batakyo ibatu tuthithirwe njira kiguru ja iki kiri aja kya gwithirie kienda kugwithia kinyangare borichi kiumia kithiru aja tuthithirwe ni ngari itige kugwa ngari ithatu icigwite kuu na ciitwa oku Nandi batu turiuga atiri lekana mantu ja ngabana kwaria kuga mantu ja maromba kana kuga njira etiumba kuthithwa batwikira tukumenya ni atiri o mwanka nanenkairwa bilioni 14 na bilioni 14 ichibati kwithirwa ikioneka kiri barabara egitone kaongo mwanka nderia barabara eu ni bati kwithirwa ikioneka mbecha bilioni iu kinya tukiaga ungi milioni 100 ichibati kwithirwa ikioneka kiri barabara ezi no kethira o mwanka barabara ni tengairwa milioni 100 barabara ezi mianka iri batwi barabara ethirethiri na ikaribwega na inyo chethege kirwa rami kwa ukira tukuromba ni uju agatwira twije turombe batwi tukumenya ituromba kana rira twambiririe kubathura itwetite makanisene kuromba kenda twewa atongeria babega na ningi tugwita twaromba itwaerwa atongeria babega na turabathura Nandi ni ata tukwirwa kairi twije tuthithia maromba kiguru kithikane nkurukia karibaba bariuga barenda kuthondekerwa njira na ti maromba ni untu kinya ni bethirite bakiria ugoti na ngavana uju kunenkerwa mbeca kuma kiri thirikari nene ngauga ngavana akeja kuga kiguru kigirenda maromba no ntukume gitara bagiroito kiguru kigitare na gitakario kagendera na kunjuka kwa utawe ikiareo kiguru gitareo kwa udai wale mbesi cia thirikari wa kunenkerwa cia county ene ya tuthithire kiguru kibwana kaongo dispensary bwana kwina atari nthuku muno kwina atari antu agutena mucetho atugwenye munda joitha tutita tukenja munda joitha Nandi ngari ni gwete aithatu kiguru giki ni gweteo na inya bikibiki ni gojao nya ningo indagweteo mbejeta ndete into byako ndatanga ndago ngabana atwagire nzoni atwira maromba ituromba na murungu na twitikairiria ende atwitikairiria tuthithitie kenda kubua kenda maromba jakinya bakirikiria baugite bakania tongeria bonthe bari utongerie neko kagita gaka bambiritie na Governor uju Reverend Mutumanto Ethinkia na kinya MC oguntu kuu baria baremi gukinyaniria mawirane jao kiri akari tongeria bau bangi murungu atwikite bakana bonze tucwe bangi ba beru bara batwitira ngugi ura tukwenda utenjire ngi tukuona akana mokorithia umenya na peu kwa twituruka bauari tukathura bangi ba beru nkiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumam Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma no ntuboriboti na njira ikinyanirite siasa cha kaunti ya Meru na ukachitira mbere na kumba kuthira chi wa Tamonki wendera kiurike no watu ngavana wa Meru ithurano tutetebya mwaka yo 2027 kitete kumba kuthira agikiurwa nende muthenya yoro ngavana wa Meru Mutumanto Ethinkia na rombere kuthira agikinyantere cha yembe kiri kurura achibitari ya nyambe na rombere kuthira kirura wandi ya ntwarume na siasa nironekere chikiumba kuthira chiki wa Tamonki iruteruru na
aria karibantireche yembe barachiumerie na kumeneria nene ura wari CS wa urimi Mithika Linturi no rokuromba gitingia gavana Amiru bakiwa narekete kubonia wati ombo twika mutongeria umwe ya kaitene ukau atongere bara betu kwithira bayikinyano na gavana wa Meru Mutumanto Ethingia bareo MCAs baronekete bakiwata mbaru angavana wa Meru na bakiromba Meru weta na mbere na kuiyika gavana no tunethirite akirutira akariba Meru ngwi mwaka yume yurethirite aiwathani ne riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Murithi waba mukorora twiro tongeria ne kuma ndemweye ngaine mukoro okole ya bira womba kuona nyako kurikana nare mutongeria wariama ngona mungo kubwa arumre mutuma siasa cia 2027 nicikiite meri na kwambiriria igiteneri kwi mapema muno mbere mwaka wa 2027 jukinya cia gavana wa kaunti ya Meru. Antuma mawa buampa ngwejerenge bisrampa ngwejerenge buampa ngwejerenge Gavana Mutuma amwe na njuri yawe na njeshi yawe yonthe icika iguhatanirite ne baumirite na kumeneria gavana sibara bario gatene na kuga ati bo gutingo kibomba kuritira antu ba Egembe ara bethiritwe bo kaniti mwankilde ne sibitari nene ya Egembe South babwere tutena Mutume tonto Ethingia ninga bana Meru ndibinge tukwenda bantu ne kumbi twenda kuria na bantu tukuona gavana etoro uturitira ngwe ibibikaire tumusapoti okoje wakuma imenti batia tuge terere ote muntu wa imenti okaramba getato monengera omukompe ya mukorore okereru omukompe ya mwana yo kumenya otongeria na mukorore okereru asante sana bantu tutiriyara mutu atubatiania dendo buria babwiri baibu yongwe ruo kanikide kirowete dendo kuria muntu wepe webya wa biburu orekide kintu wete pameneretie uria wari seneta wa Meru Mithika Linturi bakiuga gutingu gikinya imwe yawe yonekaga ndene ya Igembe na bakumuria nikenda akanenkera Mutuma ruo era Mutuma stress ya tote kwendra mushungwa na interview bingendo bawe dadia betu ba Meru re beto na deputy president ombere tomba ko to garo yanwe itore kinenjo kwa gedo emboroi wale agore ankimaji yake siasa hii igwatite mwanki katikatine karira gugwite ukwa na mushemano jwa maendeleo ndene ya sibitari ni ya Nyambene level 4 ni yara gavana wa Meru akuyite kurugura wondi ya mbere ndene ya Nyambene kwithirwa irio ya antu arume nuntu bakwa sibitari iji ititharo cina wondi cia antu arume leo safari ya kupandisha Nyambene General Hospital iwe level 5 imeanza siku ya leo, kwa sababu tunapojiandaa na kufanya mikakati ile ambayo inahitajika kufanywa ndio Meru Teaching and Referral Hospital iwe na bed capacity and other facilities zenye zinatakiwa ndio iwe level 6. The next level 5 ambayo tunajiandaa kama Meru County to ensure that we've resourced, tumeweka resources kwa hii hospitali iwe level 5 ni ya Nyambene General Hospital. Gavana wa Meru akija na rugono rwa uria ithe akuja kujire kana uria etero ni mwathani nyuma ya kumikia sibitari ya Nyambene level 5 na kuaga ward cia rume Anthony bambiririe kuina na onto bobo atuge kisiasa na speech yawe yathira ikari mukoro wetu Nto Ethingia my father oro re chairman wa Njuri Ncheke nationally nda aikwaswa emergency nda muyukirie nda mureta agenda bwithwa first aid bambira mukoro na kwenda wikirwa oxygen na arenda wikirwa oxygen ya mami gitandene kwa twekote gitanda kia arume kindene ya Nyambene na Nyambene na Meru etu
mbere yena tongeria kuuma 1963. Asante vijana. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya Mirigoni ya Igembe. Mawa abo makasimbita ciosora ciibao ibao bagera asura atombogera chumbita ciosora mbita yosora yombo osora antobembe tosoro imbita ciosora ibaona mbita ciosora ibaone mbita ciosora ibaone ciatosora wante tukumanterechia Mirigoni ya Igembe Maua tukiura katarumwe ko mwankanterechia daraka narakari ibamuki ndio barabe wandine yagatunga bachumirite na kumeneria nene mubunga wo bakimuromba nende nombe kuthira kibekira stima ithira kibaruta mundu ne bakere bugete babatwire mundu ne iyo mutumanu ndu burabo tumite akinya biashara cherutero ruchumba kuthira chicho kanyuma no ntu biashara nyingiri kwenda stima batumba kwithira bagita riboti ya mwandiki wetu wande tondangara waiguna akari na tori bakuma mokende wande gatunga gechiga munge ketharaka ibakothataikera bakugigwa gibastima ntere ino itu ayeto anenkero maratati to adojore maratati makodi gwekero stima na to muchemanio na ara muramba mbogo ito kuma to kothi no muramba mbogo yu ana to toerwa kani itu qualified kana to taita bore to akirero ti ene tio gona otiebu to menyaga goko ana ekoroka bwana bua bakori lakini na baethi bationa bantu bathi kubethio ntundu bathonga makana na bachukwa ira thina mbeto tie sitima mathina mamara kwete nture eno ikwaga stima twina ana bathomu barobete nkinya makosi makubithiria saruni na bationaga baongaga ugu bakigwe manduru babangi ba kothi ukoromwa gwira tia gwaka gutie gwira chingi agabakeresa kenyamara baitherete bagikorokera namona kwangaratana kwa biashara guntu guku ana bathomerete mote mastima bakiorera kithakani guchwa gwira onto bara bakugibo banyamarete kwa igita gukwaga stima uku gwetu naga ugo ntura yetu ana tutirana bathomu twethinyaka muchemanio niga kametete no twakomanaga kwarioma tutirona muntu gotwandikira no twana tibathomu mbara ye kothoma no twakaga stima muntu akothia karomo autu akandika na mbita utamba kuchithoma ana nyomba chetu chiabera takana kage kabethirie nyomba ara gwende ikube yabethirie mwanki wanyamora waroko yoko atigete kuthi muroni gotaro yake nyomba tendebere no diega nto twamutharira bai kuntu kugwete mndego kwena mantu maingi muno makobe ana betu wa bakibithagiria wa kwena ana betu bakirete charuni kweri mbingi bwe ira ikonetie stima ende bagetambe twakiri mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara gutigera na kubondokera ntarina na kubakira stima nekenda bagithere biashara na manto mangi marama bathina ya kumania na wagi bwa stima Gitonga Murugara gwe mujumbe gwetu njo twekere stima no tunwekete babange kinya na ukwa ni mukothi machugi no teke kogwe ne Murugara na twegerwa kiona ya twekere stima bai no ntu stima inu atutethia kuiga biashara chietu kuiga macharuni na kila gintu bakona gwira mbinga mo bagatiga kwiya bagatiga kuthi kunywa bangi bagatiga kuria mira ni okubarende bakinya bangi baetwaga kura bakaiyo tugo twekere mwanki tone no gwera tio tone baba tukona twanyamarire muno kuma mokende wande gatonga gichiga munga kya Tharaka nkiripotera Meru TV retoka mbeta ndagara waiguna Ibaya muno mwandiki wetu wanthe tondagara waiguna kumanterechia Tharaka no ntuboriboti una njira ikinyanilete akaribo kumanterechia thwana wandine ya thwana nende abena kintu kya kuwirirwe nyuma yabo kumba kwithira bakiringwa njeki anene MCA o wandinji muchoi ambasarite kuniyira ngirima na mwanja ya 50 cha kwithira chitetheria na akwithira bakithoma bakiaria achiari bachokete nkatho bakiwa nende ibethirete bakino ko muriyo murito no ntu bengi batiramenya bakarira na bo bangirite 10 BC na mbi bachokete nkatho akirenji muchoi bakimuromba nete na mbere na kumba kwithira kibaye karuterene erwa kithomo muchoi akiari awete yene njire moya utira kithomo gikumba kwithira kigiukira rutereru na wandine yawe ya thwana riboti ya mwandiki wetu wantheto Adams Muturia wathirinja Irinjire maukire githomo ndene wondi athone MCA wondi athone Muchoi nombete kwithira kuria wira nombete kwithira ikira Jabangrington Kendi Secondary School che wondi uchionthe ana na ndombete kwithira kichirongira chonthe na kumba kwithira kirira ruto ba fees eta mwembere yonthe January mwaka yo itwari na athwana Elimu Fest ira yari education ndi mbere na
kwina itwetherete twina mpango for kuma kwambiria 2024 ywa kwa ana bara betete cukuru ciewa na kimpango yo twitweragia kurira ana ba grade 10 fees ya term 1 na imbechire twethera turizite kuma kiri achore betu ki well wishers so irwa ngwetanite na cukuru cia Thwana cionthe secondary schools biketie becha na tukumba ku distribute ngiri mana mwanja ya 50 ngiri mana mwanja ya 58 actually ngiri mana mwanja ya 58 kire cukuru cia Thwana cia day schools kenda tumba ni kurea fee ya term 1 ya grade 10 and then also tomba kwitha twikilia bechi muki next term kenda no kimbechire chetiara no twana batane 250 bara tobangite niko support so Mwanika Day secondary school Athwana secondary la Chathurio Kibiro na Mweronkoro tukumba kwitha tukidistribute becha yu so achiari ara bari amenye bechi yu twarire ira tuwite tukara arimu anene amwe na arutwo cukuru ibaremete ikwitha ikeno kio kumania na thithari MC ombete kwithira kibwithia bakiweka kire githomo bunene itu muno no ntubwa ku receive support njega muno ya na Bathwana senior school kuma kire mujumbe wetu MCA Bwana Jim Muchoi ugorogori wari oturetera ngiri 507 na shilingi 100 becha yu Bwana Jim apromisere ana grade 10 endira baya mathanduku na becha cia wita senior school arabera habarira fees yonthe ya first term. Today the dream has become reality. Kiroto gugi kwa kikuria rebo ndukura Bwana Jim kikyo kiitawa utongoria na utongoria bu Murungu akoete tana mbere uteithia antu Bathwana na eta mbere uteithia na utongoria Meru nontu Murungu awikite for the purpose of this particular time. Kwa shule yetu ya La Chathurio amesupport wanafunzi wetu wa kidato cha grade 10 na tumesema asanti kwa sababu ameweka ahadi aliyotoa mwaka jana kwa education fest ile ilikuwa pale Athwana na ameweza kutuletea pesa yenye itaweza kusaidia wanafunzi wetu wa grade 10 kuendelea na masomo ambapo amemalizia yote kwa term 1. Ngiripoti la Meru TV kumatia Mbetanda Msimoturia Wadhirinja Ibaya muno Adams Muturia Wadhirinja kumantereche tiania no ndubori boti na njira ikinyanilite muthuthiro ya siasa ntereche Tharaka-Nithi no kayutetera mbere na kumba kwithiro yukioneka nyuma ya ruku katikati ka MCAs na Kinyanga bana wa kaunti ya Tharaka-Nithi Muthomi Njuki akumba kwithira rukiambiria kuoneka kwina ikundi biele kwikundi kimwe kia bara MCAs bakugwata mbaru angava na Muthomi Njuki na Kinyabange batikumba kwithira bakimuthiatira hindi nendo tububonekete anyuma ya ngavana akumba kwithira kilionga kanisene imwe ya Marimanti na gwatwika ni MC umwake ombete kwithira akimukinyithia akiaria MC wokoroto wijekene ya Zakari Njagi uranende arombete kwithira akiaria ikaringa bana Muthomi Njuki akiwa baraba kumeneria Muthomi nikabatichi kana bationete ngui na wete na mbere burombete kwithira kireta kaunti-ne ya Tharaka akithetera Muthomi Njuki na wete kwina mirandi na maendeleo ya kuoneka yaranga bana Muthomi Njuki yethirite akiretera kari Tharaka-Nithi riboti ya mwandiki wetu Wanthe Tondagara wa Iguna. Siasa cha MCA baraba kugwata mbaru na baraba kuregana na ngavana wa kaunti ya Tharaka-Nithi Onesmus Muthomi Njuki no ithiete na mbere kuthukia mukondo gungi arantu inkaitia kuruka ngavana Njuki akuriunga wandini ya Marimanti gutire MCA no mogo kuma gicigo munge kia Tharaka kinya kia thoni giki arakiri baraba ari kia thoni giki aregwo MCA wa Koroto Zakari Njagi ameneretie MCA baba Tharaka akiwa kabata komba kuraithiria uruti wira bwa ngavana Njuki akiwa kire thirikari no gutire aruti wira bagana kugomekeringithana na thirikari la chinge. Acha niwaambie kuna vitu zingine zinakuanga zimejificha sana. Wewe ndio jitha waithite muno andu matemenyaga kana na ciono wira. Andore mako thimagiuga wira utegwenderea in Tharaka-Nithi county. Ni maroragia for example mauria civitali staff ni ega na meguma kwa michara. Wanawaambianga watu wako pale wameajiriwa. Uto vitu kidogo kidogo. Kuma ngavana Muthomi Njuki athongere in this government. Mumwaisikia strike ya health workers ama wafanyikazi. Mumwaisikia mgomo.
anga tutatindaga bathina nwe Murethi Gatura MC wa Karingani na mukaririgete wa kamiti ya Banjenti ndani ya Assembly ya Tharaka Nithi akiuga MC baraba komeneria ngavana Njuki kaba atiganirie wandi chao bakuthura na kainde bakwaga bora bakathongera kiria karitho ino ciothe cia kwereria tatiga komeneria ngavana Njuki ndiga nkwira na moro kwigwa magikuthukiete kwa mari athuku ni buria indi aciacera akinya no ankinya mekishua mbokie kirato giaku ndigitaimo mamie ndigibakentaka enda twathie twaruga mo anto matikone giakwa buria kina ruko mona kina nta riu ne buciaca ciikariu ndigitubitha ino wa muntu wothe ambiriritie gukubakantaka no twakura kwa urire Antoni agithigia gucoka na uga muthomu Njuki ni mutho tumetu gatwitikireni tutiganukeni na ntuma ciaca kwenda gutubitithania na gutubira mbariri etio nikenda tumba gusupport Gasa karia kiromba kari gutirera na kugwata mbaru thirikari nene wamwe na thirikari ya county tuendelee kusupport serikali na njia ile kidogo uko nayo, support the government of the day, because kesho wewe utakuwa kwa hiyo serikali ukoambia watu serikali ipo inafanya kazi, iende hivyo serikali ya juu na hii nyingine ya chini. Mageciga mugaka Tharaka nkiripotera Meru TV rito Kambeta Ndagara waiguna Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna kumantere cia Tharaka no ndupuripoti una njira ikinyanilite riboti ya Ndagara Waiguna yatwikira gatanta Ndeto cia Meru TV tha muwanjani wa Mbita Muthoni wa Kiamana ngiuchokire nkatho no ndubokona kanya kaututhia tira kimitandao yo kinyaniria Facebook na kinya YouTube na kulukiwe tana mbere na ututumira ntumiri ukulukira namba ya 0748918901 akendo tira nukugwata Ndeto urachut karika au kaunti yetu ya Meru itana mbere na ututhia tira no tukune mibango kathomba ire bangi no ntubo kujire mu bango jatutemesha jiro komba kuthiro kiretrwa ni Empress Suzy bari na DJ Danny the Dreads.